Bika boleh mula siapa tu mai, hena guna baru taki na yan rombongi kebika. Na mau to mai buka tali tu na bisere waraki muni hena guna baru taki ngo na yan rombongi enam pula FM. Nimbolo benaka, oya wabika na isoro ranyo na tomani o mai na vito na kabiki na tini karuai rombongi lebu. Hena guna baru taki sekoya na yan rombongi enam pula FM, enam bandua, ena sere. Ni sambulu binaka sai ko ngona pagaleleka ni nonde tukutuku nama ki mena tawe ndo na botulewa membalata na kerker ni bele mauti non rato na tol no visa ke nandu na lewe ni mate valu kartu kile kasa mataki nirtu amokuti io wane benentito na daurbo kan romi balni bebesu e namba kirua saoti o irtu ni la lango o sanita langena sidi chona ndabonu se mesi nanduka ke filimone dhati maimbulu oreta kana nondo loya o mehebu braza ni ngandre bokoe endua ni ba madala mai na mata velewai se davana buna ertu se tauritunga kino ba besu me baka ni sa kreoti na nondo mbele mauti mandola ni kuo endua na wabu bo o borenge mani marama na iliuli nonda mata ni tu mai na koro wa ibaka mai na mosi e kayo mani marama ni ndondo numera daga bata na ya sano na mosi ena kena kaumai na ndua bata beira na leo ni bonua tukuna bani marama ni wabu bongo ena bukeir telangana ngoni buli ena kena tako sobi na udhiwai ena non ngole ki korni buli wanti tako bani marama ki beira na leo ni koro ni na tomana tingana no na mata ni tu na kena baiduri na beiba katurida ketaki ena beiba no eso eviti e bandita kana tambata ni bika boy labo ena nondo burubura ni sa tumbu sartigo na bulo boy labo ena nondo bonua e tukuna na apagelis lesi liu ni IMF o Roberto Gomes ni na toso da yetinga na kene bakatanga ngende ena biembaki ena buguni kene tumbu na mbulo ni bakatumbu labo ena nondo bonua e tumbu kina 5.3 na paciente na nonda mbulo boy labo ena baksaoti kina gitu sama ikere na nona bagadengu na ndau ni beba tabulidi ni timu ni kirikiti na nonda bonua o Shane Jugensen ni otinga endo na mbaki na nona taur ni tutungo parita go Jugensen ni ndendre be ko na nona bagadora na bagatule wango ia etigo na nona bambauta ni na adobo endo na bonua binaka na gitu kirikiti na nonda bonua ndina ni sama ikere na nona bagadengu ia esa bandita kana songo ni gitu kirikiti ni na solita lang abua endo na tutu mendo beira na bakelis ni timi ka na kauta na tim ni biti na sot ni burubura ni bakatangin ngende ni ambaki tiniga diwa na ambaki rua katumai mai da bekir na bagaleleka ni nonde tukutuku ni bagading binaka Imbulo bina na turanga na marama na turbugi na ngone lewa. Imbulo bina rangone. Karuta kini maro taiti ronda bibingomi na mbio liba ni Radio Fiji 1 na ndabai biti na bonga ni biyanu yanu. Oya upio rotuanga na mni dauni bengravi. Na makia mwe daunu kita tiri karua moni tiki na barumbuka. Ene wasini ngone baro taki kilo mani koro ilutu na karomu.